हिल पार्कमा आज हाम्रो हल्का फ्यामिलीको हाइकिङ गरौँ भनेर प्लान बन्यो, सडन प्लान। सो ल स्टार्ट गरौँ है त। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. हामी उकालो चढ्ने तर्खरमा छौँ हामी। 10 मिनट जस्तै हो कि के हो, धेरै राम्रो भएछ कि आउ जस्तो लाग्यो मलाई। Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing. So आज हाम्रो अचानकको प्लान हिल पार्क ट्रेकिङ प्लान। कहाँसम्म पुग्छ मेरो हामीहरू थाक्छ म त लागिरहेको। हेलो भन्देऊ, हेलो हेलो गाइस भन्देऊ। हेलो यस आउ हेलो ये हेलो। Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need is some better days. And I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. तिमीले कसैको नाम लेख्यौ र? हाँ? मलाई लेखे थियो अनि पायो भन न। हामी अलिकति माथि आइयो, अलिकति हुनाले लगभग 10-15 मिनट। आउने बित्तिकै यहाँ एउटा यस्तो मन पर्यो के, यो गणेशको टाउको बनाएको गणेश भगवानको मन पर्यो। लास्टै दामी क्रिएटिभ के। ला 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 हामी यहाँ हिल पार्क आएर माथि आएर हल्का अब नास्ता खाने टाइम सेउ। सडन प्लान गरियो। सडन प्लान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
अगाडि चाहिँ चाउमिन बनाइयो चाउमिन चिकन चाउमिन बनाइयो घरै बनाएको हो नि झुट किन बोल्ने चिकन चाउमिन बनाउने फेरि मै हो अनि चिकन चाउमिन बनाइसकेपछि एउटा फेरि पार्वतीको घर स्ट्रबेरी लिएर आइयो यास्रोमा भएर होइन अनि फेरि आएर हेयर कट गरे कहाँ लोडिन के हो ए ल झर नि त ल झर अनि आएर मास्तिर चढ्ने भनेर धेरै उकालो भएर गाह्रो भएर हामी माथि पुग्दै पुग्यो रेस्ट गरेको भिडियोमै भनिदिनु पऱ्यो नि त पहिला गम्तिर आउने फेरि नाक बजाउँदै गम्तिर भएर पिरो त हालेको छैन नि मैले माथिबाट तल झऱ्यो गाईहरूलाई आऊ लगभग अब सकियो अब जानु लाग्यो हामी अब म किनिदिन्छु एउटा ल यो हिलपाको माथिको डाँडा पार्किङ स्टेसन फोटो यिनीहरूलाई फोटो चाहियो अरे त्यही फोटो खिचेँ म अन्जोले खाएको खाइछ चला